Yule atakayenisaliti yuko nami hapa mezani. Ni nani msaliti Bwana? Bo kivyangu mimi Yuda anakosa. Tukifuatilia maandiko, Kweli mwana wa Adamu anakwenda zake kuuawa kama Mungu alivyokusudia. Sasa mu Biblia kuna nafasi kwa banamkondane Yuda kama alifanya makosa. Mu Biblia fasi yenyewe anakondane Yuda kama Iskarioti ambaye baadaye ndiye aliyemsaliti. Maisha ya leo. Question iko hapa, je pense ushakuisikia, ni kusema kosa ya Yuda ni nini juu yeye alitoka lwake, Yesu alitoka mbinguni na misio yake, il faut pas que mtu wa vile wakukia kumkana mu dunia. Je, tunauliza kosa ya papa ni nini, ilikuwa nini ojisi? Mwana wa Adamu anakwenda zake kuuawa kama Mungu alivyokusudia. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali. Ndio. Bienye tuko tuna remarke kwa siku za leo, uko nakuta bazazi abapatiaki tena batoto majina ya Yuda. Okay. Ile jina ya Yuda ishaka kuwa kama vile jina ya laana, ya shetani kwa mfano. Jina ya shetani. Lakini tukiangalia vizuri, tukifata utamaduni vizuri, tutajikuta kwamba ndugu mtangazaji, wakati Yesu alikuya, alikuwa deja ishakuwa na mission. Iko bien préparé, oui. Bien préparé. Parce que ukisoma mu passage biblique, yenye wanasema Jean 3:16. Okay. Yohana 3:16. Inasema kama Mungu alipenda ulimwengu na ndiyo maana alituma nani? Mwana wake wa pekee. Ili ule mwenye atamwaminia akuwe na uzima wa milele. Ile kutumwa ya Yesu kutoka mbinguni kuja hapa deja ilikuwa ishakuwa prepare akufe. Na ingine inaenda kutuonesha kama kweli bilikuwa prepare. Kumbuka wakati Yesu anaikala na wanafunzi yake, iko na prepare pake au Pasaka. Aliambiaka wanafunzi yake, kuna mtu ambaye atanitoa kati yetu hapa, kuna mtu atanitoa. Ukisoma Mathayo 16 mstari wa 21 inatuonesha vile vyote vile. Inasema kama kuna mtu ambaye atanitoa. Kisha wanafunzi wakamuuliza hivi, bwana Rabi, Metre, ni nani njo mwenye atakutoa? Yule atakayenisaliti yuko nami hapa mezani. Ni nani msaliti Bwana? Sasa ule mwako na miaka mingi kupita vote. Yesu akasema ni yule ninayekula naye pamoja. Kila mtu anakuwa anaangalia, niko nani iko nakula na Yesu pamoja? Yuda ndio iko na Yesu pamoja. Yuda akakuwa kwanza iko nafanya sambla. Sasa turu ya pili tena, Yuda hakuwa anajua kama atamtoa Yesu. Kwa sababu ni mission ilikuwa ishakuwa prepare. Il faut pas que mtu mwatamtoa huyo. Kosa souvent surtout kosa ya bwana ilikuwa ni nini? Sasa kutimiza maandiko ou bien huyu bwana ni kizani pale kwa jinsi kwa hali ya kidunia. Ule bwana iko na kosa kwa sababu alimtoa Yesu. Lakini kwa hali ya kindani ya kiroho ule bwana alitimiza maandiko. Kwa sababu gani? Kuna nafasi moja yenye Yesu anasema hivi, anamwambia hivi Yuda, anamwambia weye utanikana kwa kunibusu. Yesu akamwambia kweli utanikana kwa kunibusu. Mission iko bien préparé. Bien préparé. Na Yuda anajua kama atamkana Yesu kwa kumubusu. Lakini Yesu ndiye alimwambia utanikana kwa kunibusu. Yuda akasema kumbe ilifo ni mubusu juu nitimize andiko. Na kutoka kule anambia ule bwana mtaona mimi na busu, ninapiga beze. Njoo huyo ule mtabamba. Ndio mwenye mtabamba. Na ile kubusu ilitoka wapi? Kwa Yesu. Sasa en bref, tuambie wa Kristo nini? Baache kumlaumu Yuda au bien Wakristu ambao wanatusikiliza kwa saa hizi. Yuda tuache kumulaumu. Tusimulaumu sana. Kwa sababu ni mtu mwenye alitimiza andiko. Na labuda angelitimiza lile andiko, labuda tungekuwa sauvé par Jésus Christ. Labda tungekuwa sauvé, mais tulikuwa sauvé pourquoi? Parce que Yuda alitimiza andiko ya samani. Ndugu yangu, manake mu Biblia sasa vile jinsi nakusikia unaonekana huko mjuzi wa Biblia kidogo. Sasa mu Biblia kuna nafasi kwa banamkondane Yuda kama alifanya makosa.
Mubibilia fasi yenyewe wanakondane Yuda kama alifanyaka makosa. Maisha ya leo.